السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن توتوتا channel ريو اب نجا قبدو فيا قبدو النهار ابي بريدة تكون قبل في ابين كون كل ريكاردر جرما النا كزي وندا كل ريكاردر يخنا بلاي ستور ارغچو نندينو بيجي خنيتو هينا يمم فيچودا ارمي كل ريكاردر يخنا كمي بوفني تفيدا ودندين جيتين بنو سو قبل في اما دران درسي ابي سن كزي بنتن اغري I agree kan jedhan yeroo duraaf ni dubbitan booda get start tuutan ammas get start kan jedhan tuutan allow ammas allow bak allow permission kan itaniif jechuudha ajaja hayyamu jirtaniif ammas iddoo adii sanarra tuutan san booda asittis permission ani kan itaniif ni hayyamtan jechuudha san booda back ammas achumarra deebitanii tuutan san booda okay Eegas booda install bakka jentu san tuutanii appii kana off jirami on gootanii jechuudha amma allow san booda deebitan gara appiitti amma eega deebitanii appiin qophaa'ee jira jechuu araabuuf amma fakkeenyaaf appilikeeshinoonni biroo hayyama maleedha sagalee hunda waraabanii ka'an appiin kun garuu saniin adda ifif ayyamtee fi ifif kisi barbadde bicha waraabuu dandeessa amma kun akkuma galtanitti of gootan eegas booda amma mee fakkeenyaaf silkii takka bilbileetiin isin agarsiisa xiqqoon eegaa bilbiluutti jira ayii qoy bilbiluutti jira yaamtee amma ጊዜ ያምቴ ስልክ ተናኒን ካሰ ኤጋን ካሴ መለቶ አረንጓዴ ተነ መለቶ መገሪስ ተነ ጥቆተከ ንጥይጠኒ ጀቹ ኤገ ጥይጠኒ አሞ ወራቡ ኤገል ሰኒፉ ጊዜ በርባደን ቁፈ ወራቡ ንደንዴሰኒ ጀቹ አማ ሰከንድ ይወደ ሰዲዮ ፊተን በከፌተን ጌሱን እንደሰን አርካን ጥይጠኒ በከፌተን ኻው እንደሰን ጀቹላ ሚያማ አንጋ ከምተከን ወራብ ያላሉ Kono akkuma laltanii gartanitti viidiyoo waraabee nuuf ka'ee jira guyyaa wajjin waa hunda yoo feetan akkuma okkee gootanii bantanii dhaggeeffachuu dandeessanii jechuudha. Amma aappii kana akkamiin argannaa warri jettan Play Store irraa argachuu hin dandeessan ta'a. Garuu Telegram chaanaalaan qaba. Telegram chaanaala san keessa sanarra isiniif hin ka'a. Achirra deemtanii argachuu ni dandeessanii jechuudha. akkuma gartanitti yeroo app channel jira achirra waan viidiyoo waa hunda waan achirra singaaf achirra waan barbaadan argachuu ni dandeessan waan nu daawwataniif galatooma warreen subscribe godhan bira dhaabbadhaa salaamu alaykum